enti Adea Abano ano she papa obi a onim that area hono commercial agriculture downstream da Kosombo Dam no my life as a consultant many Canada for be a President Kufuor Kebia a buyer na a Millennium Challenge accounts could be a buyer no na me a consultant okay na me da Kosombo North Town area hono ye irrigation project bia na cover about 2,000 hectares na ebe insuno panti spillage ya almost spillage say ukoshe say the ese bunkama fa irrigated lands so a kofo dio mo bro mo na de na ese bu afa so a enya asem kitwa na ye kanu is 93.1 FM na government ye wo project bi first new friend GCAP in fact no kra no mo share irrigation site ya na making na ya transfer na mana be a friend FSRP the FSRP no a World Bank project long term loan be omudama ya did this ejuma no na part of the kind of FSRP no na World Bank no government Minister of Agriculture yet we are convincing World Bank no more to say you have $40 million who can $4 million $40 million okay yede ko akwa emergency remedial idea de be ma akuafo na omo akosa amane we mu se de be o betimi revive omo mfuo no so nya twe ya no o betimi revive omo mfuo no enti obisa ya sanity emergency situation bi aba asese ye pe ekwa bi so na yetima kura no esa back bi mu that area no na if it akoso ba cut down to Sugar Cope what me e can ma Accra place na e na ye develop on say the be all year round the betimi aduane no aka ekwafo bebre eti size kana obisa no situation bi aba asorente bi atu yen yinim se kwadwuma e wo ho no so pa na say ye hu bibi enu tina I Dr. Bray Champon, I am a boss, the minister. On a ministry, any World Bank, yet share, you know, to me, I just had your number. Now, every papa mono, they will replace that component, say the bear. The media, I Sikano, Eba Bidiano, to make the pepe, it's open sanity. We busa say why second of Oriata say or Coco board no so na yes anete. Oh, see Ghana hano say ibi on mo na say unnimu a ubi se mo na nchechire mu ba nanka say bibia kodadi. Okay. Me amene o ka say the Minister of Agriculture and say o board no so. So na ohwe me ma o keka ni minim de nya de e wo agriculture and semini cocoa semini adhere or parliament. I know president appointed me no. And also main core representing ministry no cocoa board so. Now it is always the prerogative of the sector minister. Minister no ne magnanimity no beka say ebia board we mean say because of that. The show where you all the expertise are to me at the end stage, man. And you go and represent me and the ministry on that board. What's a cocoa board? A Greek ministry. Oh, and a trade ministry, a Greek ministry, trade ministry, and a finance ministry. Then you share cocoa board. So it is a maybe board also know. As I say, representatives, I was at 3 ministries here. And then, 3 ministries, ministers in there say, more board, no so. But on bet me appoint to be officer bet me this man. It is a bread dinner say, minister, they say, now, person or board, no so. This is 3.1 FM. And right, say, or board, no so. Bank of Ghana, governor, many never board, no so. You understand? Eti Sika, revenue Sika, on representing Minister of Trade, our board. So first, yeah, that more mine, no, crapper, have a crapper, and now
or deputy minister or minister of trade. Ona minister no man ba board no so. Nti na wo board no so. Iti yede ne call energy ministry no. Yede honorable Sivinamu Aba a trade ministry no. And a minister no eka so no me replace Herbert Papa also. So it has been like that. That has been the arrangement all the time. Any situation say ebi omfuse bibia sinti na debi ona person or he can decide to come. Me board meeting bia I report back to my minister. Okay. Finally, honorable. Okay, finally, honorable. Abano the plans a good a form. Yeah, what peja kuku bono the man and for but another angle for no so eka ho asama yese enuro ne niema omodi ye adwuma wo afum ho no eniema no ase ne che no ne se na osiko no are too political when sa opportunity we no honorable clear air no maye emu asama ankasa ite sen me pacho the politics of this country no ya me do one me just you because akatino on political just biao. It is I find it so difficult to believe it because what's my head of political? Now me the amami party for MPP for no munkwane wo afuo koko fuo e wo manso dubia emphasis but what you saying it is anya munkwane e wo koko a na say wo de ni nkwane de ko spray the koko so e mo ani jani a mo ko NDC yenina yetie sompa no call for my that a man will come back now. They will bite you so hard. Why would anybody do that? I don't think would they only political color. Wouldn't you say and one omusaba? Say you know there may well unless there be war enough evidence to show say no nearby no ya cooperative no so move for me no only MPP from Kwana forming cooperatives and they didn't know unless I'm challenged by somebody with such evidence then I will agree with said yeah no but so far as I'm concerned I mean maybe I'm a fool man so I mean demand this for more for a woman say and no bar Omukwa timi nya bi ejabi me kwa bo ministry okwa na do me san ka bi ntem you know eti aya sanye ma no moma ye hwe na ye nyimfi ya brabo mu kwaduma no any political color okofo any political color ona bu yenimsa na akuafo bonuses ni bi wo hono mu a akamu ache nya ntia sa aban na clear na fertilizer no akuafo no ona bu mo de che ana aban ton emu asem te sen no who's fertilizers no some of them say a emergency situation be aba say say a combat some yare bi obabi na dia e ma kwa oh but do you say fertilizer any farmer yeah no percent the fertilizer the food it is a farmer no matter the situation or person or better fertilizer ni be the government the man no no nti aban they strictly not for sale no there aban no yenton no what about subsidized heavily subsidized so and the equafo no nti obi kase tonwa and completely true subsidized the equafo okay and tis am fan say na aban no de emfa ne se bia bag edu bre ba bia me ne wo kasa se ano a roughly no e be cost be sen na e hwe de aban na yi afri so no na yenye simple calculation bi e be cost be sen in fact, I need to get the figures right. But not say no, I need to get the figures right. I don't want to commit myself, but I know say no government if I can.
But I need to get the figures right. Okay. And see, also I'm on air, and I don't want to make mistakes. Yeah. And honorable say sisu dua say. Honorable sisu dua people. Unless I'll call the open market. Oh, be one man the be ma and so boys will open market. So Jesus na ya honorable e kwan be na mo fa so a se me fa say abana te bo no so kra kwan be na mo fa so a ya monitoring wise no mo fa so a mo monitor because ya na mpempi no ya na obekọ ebia nipa bia osi abana na mu wo honom no obekọ na wa pale niema no de agu ho na ono fa tire na oton be wi a tire no na aban no di na essay monitoring level no ya na hwan na monitor sa niema no me no ya dream, but these are lot of allegations ekoswa by your units were within the industry monitors are the way every cocoa district their district officers were on di cocoa wejuma so no monitor situation and you monitor that monitor no answer na very effective to say yet memo for no so say you see any that from say any that but most of the time obi when you any way to koye crab we say and so koye say be obi are related obi that is one major problem but there's a monitoring mechanism. There were units cocoa border they do the monitoring cocoa health and extension directorates now they are spread all around the cocoa growing area. Every cocoa district also that unit, the quality control unit and all those they are in the districts. I friend cocoa district. Yeah, you say your cocoa district here and they want to no. Man spring exercise na as one abo e kɔ fam na e free hɔ kra. Jose. Man spray na ɛkɔ so no free hɔ na da so wɔ hɔ. No, but in a different form. We say we are dealing with cooperatives. We are working with cooperatives. Okay. Every Kobia, you see the spraying gangs. Okay. Okay. Omo spraying for informal. Okay. It may not be as efficient as it used to be, but it's there. Okay. What about no pay my answer for your time? Maybe any you sign about champion. That's papa. Yamishrao. Honorable your friend Pon Ado, Deputy Agric Minister, and Yaten can bring in the time to 5 minutes after 8 o'clock at the Akye Abia Juma. Shannon so Bekuma Sisi and I team come is all about the Akoso. Nti bra yimane bra Kevin Meboyen ewo video no na ya hwese de niema esi ekọ ewo tafo pankrono adabraka maka kire was assembly member no wo fie ha say very well and to join in ewo Facebook live and some television so a na ekọ so no de asie ye na nam so ma assembly member no aba fie ha say no ye no ba be di enkomo from the start to the end any the latest update obetum ne yache e was incidents akoso e was tafo pankrono adabraka in the Ashanti region the history behind the no kran anything because what tie commentary bi na nam ho a bi tell say o madi ka ba ha ba yes bi ya na here say some one hu ne kan na so na o feedi your listeners and your viewers no with a certain wrong information sa e bi a enye the best ntino yanya honorable wo fie ha say no ebe boa ya no pay e wo yen discussions so ba menim se bia won so wonim e bia wo hokora na bia si wonim e bia wo hu de e koso ye nam so ma sa niema we nyina esi ye watie maame no ye maame no watie no ne nsam a wo ka ene de e koso no e ya de se sei na won so be ka no ene memma wo opportunity na wa ba mu ntem with your comments, your suggestions as well as your advice. Ewa di akoso ewa tafo pankrono adabrakano. Ntabusua and some of those pa ibenya time na ya befie enso so adi efie enso so enkomo. But you know something anopai wo hu. The person wo tie ase say e was wunya sika meche sika no pay on the show. Enti ma me nin komo kakra just after that no me di sika bi hu komo de akere na was me che sika live on the show. Ma me nin komo kakra on the line ye nua be ma. Hello. Ma me ma tie. Ma me ma tie o. Hello. Ma me ma tie. Oh me ma tie o.
What's that? Mami Martin. Oh, me Martin. Yeah. Oh, me or free so. Now, yeah, say you benya your mammy. One na ne ba ene. Mo he TV no so a. Now what Johnny and our Facebook Live wa. O he de air conti ya mammy no na. Ya no AD and komo enano pay. Na ya hwe sade nneema esi konti ma yenim komo kakra eno ano nsem bebre na ma nsem trofo to say nua be ma kwa me redu call on the ground no wo nsem bebre e ma no wo me ma che Hello. Oh, me Martin. Yeah, Joe. Mammy, where do you my I was said in Cafrane Yako? Why? And every the patch out to look at Crab and I didn't come back. Why? The patch out to Menka. Meton kana Mrs. on to Menamon Cassia and Mrs. But who sa a boy a crabby and walker, and you would think of a crabby cake. But Yana, what from Hoka crabby at Casani? Why, Pacho? Oh, network and no class in Munya. Eh, Mamma, what to Menka? The Pacho, I fed you what to Menka. I was what to Menka, Miniaba. My phone. Mamma, not to say. A hot to say, fear hot to say, what a Roma. Yeah, the BBNC. It's sooner than yes. Now, if you run no Becca Sabri, Msa Prosi for Bem, I'm all match it will be a prosi for it to me. I can be at Cheremo. Now, a dear Necoso, Madaroma. Never saw men, someone can you. Mammy, Nami Busa say. Yenim sadi esi ya yina no age yensem a ya yoro ho obi eka ho asem no aprosifo abam ba cha wote menka why lie ni break o ntimenti asama wo kan yi aja abusia ma yenhwe yene no asam member no ofia ha but before that no honorable machi na wapom te say Nana Kesse, Papa, my name is Yedanyamiase. Editor, so me editor ha. Editor, good morning. Morning, Kwabena. Na wapo mu editor. Yedanyamiase. Assembly member wo fie busu na ye trasen ke ne maame no ankasa bedin komo. But what from the background na esuno nya de se obetumi akasa no ntina maame ugina so a na otie kakra ni nua ba na nka ye try say betumi na din komo kakra ne yahwe but I think say won nabo fie ha no de nima ba ko mienu miensa bi wo horum say de akoso bia no prosifo no be brief no say ye kwaye ba nyina no the situation on the ground and then the way forward no me say prosifo no the security agency on the ground be brief no on that nti wa ba fie ha no e be boa ye na no paper on that angle wona ba me wakwa ba biem Minya. Papa na wapo mute say. Adea pa na si waterfall. Pastor Udin kra de say. Pastor friend honorable Ernesto Usu. Ernesto Usu very well. We busa say dear pa na si waterfall pankrono Adabraka electoral area. Oda Roma. Na Kwabena Kesse. Papa. Me da wase pass mama me sa kwanya he say the finance and no mercy e pankrono Adabraka. Memra na me so chesimu bi e ho memfa emetudwa. Na Kesse. Papa. Free 2020 mfie nsa pepe ni ye wo na boys bi di moto ne nam kro na bontre so na me dwane ne ni pampani fo mo kro no dwane ofu a ne age entire ya ade a na ye o haw kese pa ma ye ne a ye wo kro no if you say wo hwe asetra na ye ne nzongo ni Adabraka ye nyina ye nipa baako okay ye nyina nipa baako we say obakwasi ya Adabraka na abeko obeba dwoma pankro na abeko obeba ye marketer e pankro na abeba okay enti ye nyina no ye kro ba ko abusua enti sa no mane koso no ye didi nkomo ye ko masarachi ahodo ko kasai ye ko penimfo no mkosiai emma ye hu se de ye koso no e ya de ha adwen pa enti 2020 covid-19 time no sa de no ko form 2020 mu na wiye enti 2021 na sa agene san sori biu ye de adea eye emrantie no mo Adabraka bi so mo pankro no menti me ho ase a ewo mu ntem bi so mo aho no na di mo ho agro na mo hu se de sabi mo ansam a ekoso no mo nim se de esitie enti
2021 no saa basabasa na course no adabakafo no ma yehu se wo makura ba ko apira okay ye ne nsa okay enti ye bobo no ama na kwese saa de na asi no eno nti oboso be bia twia ye nkura do so ka payback ne ye se fat adabaka de ye na mu nyina ye nipa ba ko enti e ba saa no anopa awia na metu ana mo se de be ya saa de na yatia e pese ekoso no ano brase enti ye di nkomo bebre ema saa de no ye transia ma enkomodie mu no efi say asumdie ba 2020 no e free November December October November December na asumdie ba saa 2020 no saa asumdie 2021 no e san bai okay enti ye wa na saa de no last year 2020 na saa sorry ene yes fat saa de no e was ye hwe ni sia no kra wa bra bi sibio enti assembly members na ye wo ho no ye yi estate ne bo adwe ne free mu okay eye adabraka pankrono east adabraka pankrono proper ena me ameka say pankrono overseas na say pankrono bedi ako ye nyina ye letter ye obi ansa hyase kama say de beya ye be nom asomdwe abuom ama ya front ye free opinion readers na wa adabraka nzongo pankrono ye nyina be siai ama ye kan say saa de na asi no ye sre pankrono fo mabunu ye sre adabraka fo mabunu say saa de no e binsi bio if you say free 2020 na saa de no ahyase a edi enya eduro na jokro obi pia na osuro e wo hono if you say upie winim de obi a ofri ba bi ba aba ba ye wo enti na ya de a no kranie na ya sudie my papa ye politicians na die na police commander na ye frɛ no patrol team mo de ka be siwo na se de be ya saa de no se ano be brase no kwasem nie divisional police commander wa ya de pa COP kwati waya de pa one ne men no e free bese enfie mienu ni de adwuma ma ya ma ye pankoro no no krenie ye ni stopa enti me ba no na me ba be wie no yen ka bi nsie mu bra isia no youth no mo adabka no ma ehu se o makra ba ko ye pra na manensa asai nensa no fa nensa no asai wo sa chia ayesi okay enti no mo no se ni pa no ye sa no ya de ha wo mu pa ma ya na bakon na chia umudi ni pa na ba ho grand so okay ma akra no kwa yi no hodi kire enti na ya de a na dabraka for so wo sadie no ho yaw o ya kwala kakra na wa nyini be 25 years 24-25 okay enti wono de nipa na o ye ne sa no person ko ye ne bituaka no mu cheche mu na ne se ye abrantie wo ye na nansa no mu ku no eye onua kuma o se no o me so no mu hu no no ka ho say do trust na of course wa dabraka na o be pra no na o ka ho enti no omo de anya de a omo beti ase omo susu se o ka ho okay enti abrantie no so ba sa no mo so ma hwe ne krom ho mo hu no according to mo say ma me de na dwa na de sem bebre na so no de se wa ba ye so ama ye de penisiesie enti siesie enti na ne ye 5 June no ye the police commander ne penefo nyina asia na mom se ye ko fa ni pa we aba ko fa so bi eni so ye ba ye be kan sem no ne atu ase kra se de be asomdie e be ba adabraka nzongo ene pankro no enti yanka bi nsem na nsem mo ye gala kakra bi ho na nsa na anwumre no o ma bobo na wie abrantie no kra no free dubai ba enche obeso ma na bobo yesen na bobo 635 640 okay abrantie no kra de ofri ho entem kakra nti nipa no a oni medi nkomo che se na oso o hia obi wo pankro no fa ho community center kwa no a ekwan bi eda ho e de si edwom ho okay enti ho obi wan se mema na bia rase no na woni mema 4 enti aprapele mu no ena omu brase dwala ko ye wa bra ka boy no kwa da fo se nipa no se wote so wote say me make say me hu nipa no okay but omu am hu se ne che say omu se mema 4 bi dwane e rase ko na se nipa so da fo mu a wotimi say oh hi on hu baby o da kora bi say o nipa on ka bi nhemu na enipa no ehu abrantie ne bra na o da ho che say eno se na no epu ahuru saa na no pu basa a che say on that TV no so ye hwe very good enti na a che say akola no a omu ye ne saa no bana hina omu ye usu a omu ye ne saa no I think say omu de panye ne wo no omu de junction ne wo no omu susu say yeah
san nipa na area ho no because me dey me was see na me ni ho sa no dey entinti e fa ne so mususu se e bia sa na esi ko so dey bia pane na because nipa no se nya sa situation na okomu so enti na Kesse no kwasem ni sa de ne siye no ade achi enra ya wada no ene panko no youth no so boabo mo ho ano men nipa be se 100 street no so mo so kotua mo ka mo so ekọ akwa kotua mo so ka enti ene bebre kasai enua na prempe ba ho ntem panko no unikubatif for mpanimfo ahoro ba ho police commander so na me adom one ne men ba ho regional police command so also yi delegation omoso ba ho commander abrakwa omunyina ba ho men ba ho nra no police for ba ho nra no ne kwasem nie me fasa akoye so mabo so pa yes an kan nra no de be si nra no ke be san yes fofra ke no kra de ke be chen de esi bra atwem no okay ke be san anwane nsem bebre because dablaka for so tie na prempe ne ye hwani very good nana okay ono so be boy pa youth no o control mu se le be an seka ekuta mu no obi an famra de ke kuta seka ne ma ti se wona no aduane wo station ho ye ba bia create di ma Moizongo fo be fe di pa ko se car sam na dent Moizongo trotro station ne no makasa e di do no pa no a e bi free adabraka e bi free ehwa e bi free atimatim o be fa ka ho de kokrum Dr Mensa enti cars na eye adwuma ho ne de enura nya de obetimi ye adwuma nura no bo ma e bi no hwehwe boy bi nam ho yeso o de oti adabraka o da nam ho o isu praga no o mo ho no sifri praga no dwane o kobra conference rural bank still no person wura ho na no erase ya yakoyi ni pan de call police station enti samo fremia sa no manoma we no e bokro na esel man if you say we ase ye nyina ye nipa ba ko a wo se ye trase asomdue mu because adabraka de pan kore de nana ye kura ti say no any left and right. Was that 2010? We cry book no or cabo. Tafo Pancro 2006. Tony na bom assembly member back. Na me nyina. Okay. Enti kro ne de ba bia ne ho a minim na youth no enya dia sebe nipa ne nyina na te saa se de ye ka no. Enye de ne ya. Nipa bi na be frem mo ye saa de no. Adabraka pa de. Nye saa na tie. Enti one abo free say enye ne tie saa process for aboma mo kire nipa mi no. Very good. Emu asem te say process for na brief. Me de won say ade bia fa security ho nsem no. Ujama process for. Wadaroma won say ye minim meka de eye ahobambo nsem de ke be jama police command no. If you say nipa kro ma che won no. Still youth no part say nipa no ebi wo ho a wo se saka won mu. Okay. Obo din bia wo say wo no nim say sankrofo no yes a no ebi wo ho a wo se sa che won mu. Enti no ano kwa mo kwa bi omo wrase ko bi nkra fi wabro ko mu sabi omo dwane omo ni ho so office wo ya de padia ana police ba wu dwane ana ntira wu dwane you to no rase ekoi bo bi diri kra se maame bi o pankoro dwom wo tope ni baka ho ehun sem bebre so ama omo kra ko dwom ho force se ka maame no ho anko so omo ko tua no so ka ama dwom ho no ntimi famra na nso sam isa police for the betima chese am for e dwane enti commander abroko am cry no mo ko enti ha ye be approach for no ba ho ho ye be na mjina we set t-shirt white no na ma so me pata me t-shirt was t-shirt white na me pata boys no so bi enya abotre na en fasum die entra ko police abem enti ko gidi na sabe son ko tiamra no a na so no enti nu asenya approach for no ba ho de asa na ka samre ka enti mi ka de asi ho no nye because adabaka for so ye so bo mo abesia wo mo na sa ko ye civil war basa so ade akodi be sia wo very good ama youth leader no ho no zariki monne luse monne youth no bia mo ho so sore se o mo so mprema sa ade ne nkoso in the police for so ko etemetim junction e ko sia wo so mo so nsan na ama asumdie aba no kwasem ni police for no anwumra me ko nyina tena ho anwumre anope so tim no ye adwuma nti me fi se sa ebesi sa bredi asumdie aba na hono imam wo ho abam yenim sa de ba ko ya na empempi ya ta hunu no se yenuanom muslimi esom no kremoni abema na abaya sabi wonya kura no a ne imam de wodi buo so nko de ma no pa wo kasa pe wo jaidi wo ye bia mo ne wo mo so di nko ma wa frɛ maburu no bi nso ana wono akasa se wo hwɛ ba bia me free bar 2020 no a
If you want never baby, I try to monse limam and then penfone on Becassa. Okay. Latest June 5th for the question. Limam names all things on penfone now. Your boy cannot pick a sea in Asia Bediaco street. Okay. Baby, I'm the motor no fan. And since I penfone now won't with me. Only in our buyer, you know, we see a car as from the 7. And here the Mrs. Had you required a chubby BCB. If you said June 5th for the question, I had dear was me no more you. I had Tracy, Yaboja Aka. Send a Nipanoa. Boy, no more said in Sano, I say now, boys be the plan, a suspected boy be so by midnight, Johnny. So, we said, as someone more canon. There's a still, so your dear no elmo. And now, and rat Nansananajo. Mukoya. Will be this year, Sabi. Free to buy a crunch and number weekend, the crank was uncle. Ah, Akukumi Ayaya. Cra, Sabi, Uninu baby. O mammy, who cannot go in the Tibia Umsisiano. Monfane mame picture don to so mare Blaima no fane picture don to so mare bra na on central for kasa Majuma pa ene said the musi dre nipa ho said the bia bibia besi bia mpese nipa hu no muso ma yade ewo no ma hodra muso mbebusa mu na mchechire mu nti mame pon asabta bia bibia mu no wo hwese wo behu mu ye na mde atu abontere enti yeso so ye wo ho mamo ti mo frame na wo se mo so be banade wo bia na nchechire mu wo bia no so me the bread public no ona bo ye koya nimu no obi nim kyena asem obi nim ade kyemu asem na mom de sin na no betimi ahunu se wo kyena ya hwe yi ase ne besa asi ona bo de asie ne de esa besisisi ano e ka bibi kyerɛ yɛn ye de ye koya nim ye media mesra regional minister me no mesra media ofili kasi so mesra regional minister resec municipal security omo nyina nka mo yie if you say ebra last year the no shase no 2022 the no shase wo hwa no amanfo dwane no me ne police command kokan three letters kwa koi senka community no Kenya police ayi burial okay nanka intimi serve community the best 6 months we say nipa no ba no say police for abo burial ohun obesuru me ne division commander akushia me sa letter koi a wono kra no the make we aware say maba ho okay regional minister regional police commander me koi no ni ho because sadia no wo hwa ebema asomdua ba we kura me ka say police car 5 kro no ahomachin ni anope a omo bom pempe no and na was asomdua ho obi asuru very good it is a say sa no ma no wo hwa ba bia ka ebo bari no so ba bia say wudi no koi na because in ba bia ya na tense the free ba na ye public sa na say na public say pankro no udru me kyerɛ sɛ ba bia esie no esie no na ye public we say ho no ye ba bia amanfo stores dey mesa na be bia totum ko okay anti ma ho no ye din kakra na mo wi ade ni pa ho fa na yes no ma din nta na ayenta if you say Paul no ko ho no ho de mo anya sa we say ho de na ye open place a you to na ho park so enti bra boy na so wo ba nyina no tete mo monitor no enti sabe no ka say pa de me as a sabre member no me hu say e kofi ana yaw na ko ye sa de no na emom you to no abi aya pankrofo na mu say eye enkofo we no na be ye sa de no ma mo so sorry ya fie binum am bi di sa na be yes ade no o ma ko fie etu on so sanso ni nyina mu no o mu adwane afiri ho na enipa mienu approach for ache wo do no ahu enipa mienu approach for na ache o mu de nura be se no miensa ne fa na dabraka branche no frame se ba kokra de o ye enipa wa wie university a na kono kro ye bi a se kra adwuma 17 na wonya bi a em se ba ye no mkoche no fry to no kwa ye se nkanne no obehwe senka ebeko police commander nanka yo achechi na kra no kra de na kra no bre bia de fie kra no didie e ho na sebe openso kra no ma ho no benum su na mum onye sa type no ai gusu aye ka ho asama mo de frame say me mra ha 78 na de aba na honorable eneso wusu na ye ne din command pay live on the TV no na mu amote adabraka ne mpotamu wararoma edi enso na mo nso so munim mpa che say ye bia kwanya na de mawa mebacho ya hwe wo kasa yi mesrew asem no akoye prosifo asem akoye bambo mu asem nti ya hwe wo kasa yi me ma wakonya na mo wabam die na wo nsusu wonim de wana abo akan wo bibi de ka ho anade na wo so pesa wo di som mesrew se wonya akonya no a wo kasa ya hwe wo kasa yi mesrew yempese bi e bie phone lines no atomu awie wonya akonya no anase bi wo be ka asem bi a ebesa asem no kora etomere bia ye jai de mabambofo bambo mu no nya bibia no mbe ya ye betima hunu bi ona bo kura ko police station ho a enya asem bia no mbe ka de ya kire no de wo so mo ka kire no mbe ka kire de mom no
de ni kwa se wote no omo nka nkyere fi se omo ye omo adwuma e wo fom 0551931931 0551931931 0548931931 mo amwo adabraka ene ne mpotamu ene ade ma ye ni nkoma kakra menu amache Yeah, good morning. Morning, sir. Menu, would you be a cassa free? I am could you fit up? But you ain't boss. I give you a very cheap tapo pound corner braca. Who you know one? A cost of papa, you know, the Tokwa and they say, what you say, you should be pay. When I say, no police anymore. No police anymore, police no very tight. Was you not sorry to say kind in your money, Mamma, this job on your babano. Against you. Medasi, Mini Amache. Yeah, mom. But I remember, we didn't baby our Cassafi baby every dream was what you're saying. Because I feel me, if I'm because I feel punk chrono. Boss, ain't you? Now, at the LCD, very shape, not them boy, not. Be my police from and be good tell me because boys no my imagine say among society being judged ya baby and call but oma many people almost be taking first of all a police for never be good be for the moments and so now you money deal. Hello? Mini Amache. Martin o minua me jo so na wa pom te sen bako na mo so e jana dum ye ho ye wo so adwen kire kakra ne sen minua me ba Sompa FM ni na wada romanu ani yo ye da mase ye ma mo mo na juma mo ye bo asante man Ghana man ndira adwuma da asimira yo body na ka sen okay me ka ba fi mo zongu mo body ana sa mo so zongu driver for ye so ye waka mo so mo waka Adan tobo ase ni ani nkomo yie tobo ase adan de na mama ho aka me ase ana say no a de si no ano ye mozongo fo ya ba pedie e wo pankro no ye station wo hono mo so e bi pri pankro me na adawaka ye yanka hu bi so de hu ya na say wama ba ataki ye adwa fo ma ko be sensia ana senso wama bobo cars the glasses as the nyama meto kwako la pasumjie etia samwa mo kadi nche mo entimenu ye body ususu se ede na ye nyina ye kabo mu a ebetima ma asumdua ba body that's my answer. We have to phone Adabaka na ahemfene mba mi ba fo ina entrance na obia entu ne bafo to ti bi omu so police ti ya omo okay menu amache me just papa udini ba bia wo kasa free me pato me kasa free panko no Adabaka wanga pato yenti dia pa na ekoso na dia ne betima ya masumdua ba na me pato me bi ntimi di be shira enya hwe mira na kaka mo kan se bia no Adabaka fo no do mutin se omo yentafo Adabaka fo no ana panko no ponso so ya santefo na bia zongo fo na o ma ji sa se omutimi entafo li too much bibia ni anu mo panko no no form man so mo ka na de tokwa then ya kaka America ne se e se police po no why police station for panko na Adabaka e so mo ye police station ba sa ho kaka yes the police station na ba de bia sa tokwa ni sa no mo den ko da mini atobo ase wo se ehefo na sabi omo ye ye nuanom a wo se omo ye ntafo na ehefo kirikirimu ye mti Adabaka fo no mo de ntafo so no why mo ntafo so no ase etikisem de na anase mfan se sabi sa na opese wo kanye sa na pese meka enti me fan se aye efane afa good enti me fan se akoya asante ne nkramunya sa good sa na tie no de bia no sa Adabaka fo no eda panko no a omo de nzongo sem no
and the baho. Omoba say the winner de ko abeso for so hu a ye ma santifo no. So it is as an further some prayer. Oh. Eya na ade bi saa no mpempi no bekom no na e bia e ma asem bi wo mu ebre bi atwam da. The ko wo say. Abebia no saa de baka fo no. Omo sole a panko no ho e ma na wo ho no ko fa wo mu. No mo fa ma no so anu mu ye ma na ya ka de. Eno de bia na adanse ni ho nti no. Adanse wo say me ho na me free. Se omo me man de ka sisia na di ntokwa. Okay. Saa na ekoso ho. Na se e ma asem nso wo mu. E ma asem no adabaka fo no ko panko no a no ma ko fo mu nua mo panko no fo no nua ayi no. E ma no. Eno na di santo kwa ne ba. Eno na di saa de no mo ni na ba eno no. We ne shase adi be yesen me nua. Estati no baba se 2 years kwa ne sa. E bia to kwa sa 2 years ani sa. Na we de na se wu ya no de no fa se 1 year ni. Na de o sa tani back adi sa no ma na da ba. Na maburu nso a mo ho no mo ye mo adwen se mo be boa aprosifo ma somdu atimi aba na se still a we be near the airport this a police for bit my boy. This a police for no bit my boy. Me da se. No the police station one. This police station one. Me da se. Minu ya ma chen. Minu ya ma chen o. Yeah. Yeah, ma what to say? Mpa cho me ho ye ma na nso e. Ya me pa cho ankrome na labraka sam pesme kasa. Ma kwanu ani ka bi ma. Yo me pa cho se de nsemnisi ko no. De me be kan se me pa cho mpanyimfo ntenase. Na omunsiesi asem no. Edi se de kremoni ni asantini ye nyina ye baako. Enti se kasa se ben to kwa se fia e wo se mpanyimfo no tenase. Na wo mo hwe no omunsiesi ke be ya enko akire. Te me pa cho kakra no wakano no. Nyankopon mo ho ban. Na wonye mo dwuma ni ye mamo. Na tokwa no so nyankopon dim saja no. Na tunje mba santememu. Edamo ase. Yes da ase ma. Salamu alaikum no pay. Menua ma chen. Ye ga Kwabena Kesse kasu bi enka wonso miwra na udi ni ba bia ukasa free. Media of a Kwame Kegetia. Wada roma enti we papa. Kwabena Kesse. Wa wo hwe eniem ekoso tafo pankro no ne adabraka. Adea Akye pa. Enti ye besre. Ese yenya kasa ne yenya ni edipa boys. Aye to mo emu. Enti se sale be koso dia police for no sujafo. Ye sese omo emu ho na de obe bia no yenche no. Na ye mfa na kwa so because ene ni fakum de na fomo. Enti otufu ya mo kam ho. Na sujafo ni police for no. Omo ye catch de be bia yenche no. Emi. Beda wase nyame hirawo. Emi. Yenso ye da ase papa. Menua ma chi o. Menua ma chi. Mira wudi ni ba bia wo kasa free wada roma. Paje from ko buga free panko ni. Mpache enti o mira de pa na ekoso de pa na wo ho. Pa panko na pa ni na adabaka ko panko no fo ko oda de o me pa panko no. E ko ara do awu ni tika la gara le chupom. Ni ni o wabo so I did have it, but you can't say the human traffic. Menua empanifo no betumi menua mpacha wotemenka. Menua mpacha wotemenka. Very well. Empanifo no betumi aye o mafamu de nyina. Aprosifo wo Ghana nyina betumi abatafo pankro no. Asojafo nyina betumi aka ho. Na mo na mo ho no so se mo nya mo adwen se mo masomdua ba. Ombe ye omo de omo bekọ. Na so ade no abekoso na akoso. Mo so mo ya ready say. Mo ba bua ma asomdua atumi aba. Because asomdua boarding mira. No fashion plan. You will see a number of kata. You never can say a beauty mapping. So, Uncle Kwabena Kesse. Because you're not a little for all of your soldier. So, that's Papa, you're not for any. And correct. Melasi. Yamisha. Melasi. Mira Machi. Good morning. Morning, Papa. Would you be our Casa Freo? Untouchable. What are my dear Necoso? Then Necoso. My dear Chapa, he said, Kamandaruma, a police one can wait and make up your moment. Columbia cross the cow will cool your Yachoa, Yajalu, no more Mukaka. Yakos, when yet, wouldn't you watch a second what you do?
the media man children by the police for your be a Caribiano. You have no quiet jelly. You're jelly now, or next time, or yes, I did you. Give me up to fear. That's it. Many are matching. Hello. Many are matching, Mira. Fine, from today. A radiatum now, so. Boko I'm at Nijima Farm. A Jumada, Simira. We didn't baby our Casa free. A friend Mustafa, the Aduana, Nimia, a friend of Wafa, a dear pa, ne cost wafa, dear Necosa. Wafa, dear Necos wafa. The Ecos one says, send your ministry who say, if you be a man's house. Na the acquaintance say, or the Brassan Land and a Castradi or what, it's where you are. I don't know, say, Zoom for the Diaba, no, I know you're so correct. And to a Castrabi is an for Sapa and Chrono, more my own, for and no Samon, no me, Yamaniaman, or Moko, Nahonum Leana or Monsam, a Manya at a kind of moving in and one to go. There's a faka crab in the Paka crab. Just Nipa Bear, you can't come from Munu 20 B, and our Munim so that. Namirai, Miniam Pacha, what a man. Meton Capa. One was said, so what can I be chair? So Pia Bonte, when I was here, will be with Cromua, where you hold out to Musa, where you hold. And I was here will be so your Cromania, we see and I do crowd who soon some crowd who say, Nipassimus in their queen. Nadentina, Yenia, 200 Nimus and Nipaka crab in there, Sani man. And Tia better hammer and Katia Bako penum, you know, penua, Esseno. About the same cutting in Amadi and the board, dinner we are soon to me for Sicanton. I finish a chinico. I don't hear this uncle following free mu. Now some doing to me, Mamira. What do you mean? Tell Pamira. Yes, it's a own Wakalabonia, and I'll see in my foot. Pa. Yatanasi, Yania him for Atanasi, Yanni police for Atanasi, Assembly Maya or two in changes here, and who see no me in Atanasi near him for Pancrono info. Ya Kaya Frey and Meranti Kurano Mokanisha, Nanso Sono, the young one, young. And she says, a boy crowd or Munsa Kano or Honum, Wadano Mupino. Nansaya Katal Machi or Mukobo, or they say, welcome. I will call you when you're Bassa, pro. Nasadiana, you say, Betty, but in Tibia, a shelter, 2 or more phones, so no, or Munfa, and no, I say, Mitimoto, so I may do refugee, a taxi to a oh, no, fast about food, cocoa, chancy, now, when you're not Bianca. Umflan. Oh, see, I want to have a police for Mamma Wire. Yes, Mira Martin. Mira Martin. Hello, Martin Mira. Yeah, opening. Papa, no apple to say. Namado. A dear partner, Cosso, or Tafo Pancron, dear Cosso. The fact so, Tafo Pancron was 7 days. Sama adapt that. I didn't feel saying. Oh, me say last you must with assembly man of Rekas and Wakase or Macasem. But boys now minimum. To be what time they mean to Mumbi, but the mimic can say. Or Mumtem be a woman at now pay us boys and 92 Munina. Because all the Ubika say Nipano. A bear, a fucker claiming a SR. But say into Canada now for him and Canada. Now, Scotia Munina. If you need a semi man of Rana, what you want to make, I said, you mean now would be one seminar or would be a semi man for nothing. It was one for the name people, no one sector would mean separating now, one friendly and channel. And never met with an and yes, police is about the police with Yahoo, but the attack common. Maybe more police ever got do. Banner sense are not buying also a boca because a bus as he was a band the Koyade for front. Now what they bob before Hoka. The man I wouldn't want the bison, yes, 2 million Uncle. No one has done it. Police is going to open. Medasi boss, thank you very much. Mira Martin. Mira Martin. Mira Martin. Papa, me hoye. Ajana dum. Na unso e. Ya da nyame ase. Wana ruma. Unso susua ne wadwen kyere ne san. Ona ko Kwabena Kesse ni hwehwe na wadwen kyere na pe na kasa tri ni na muzimu fo ne fe. You some and let a situation. Also, among assume and matter for Adea Akye. And so, among the Sompa country and 2 muscle, if you say all of that, someone who is no good. Come over careful.
Hello. Siminia. Yeah, Kwabena Kesse. Papa. Me so me kase free pan no. Pa che enti o mira. Me pa so enyo me koso pan no enye yizo. Ya kan say e bossesia ye fa ba big estate. Untimi na. Untimi ko fa wo kra because your security word thing. Okay. Oh pa. Me hono petrol team no ya o mo mba ho petrol team no. Me pa so say petrol team no ya no mo mba ho. Daddy two ana ye ni volunteers kwa opanko no ona bo ba bia okay wa se konso mira wada roma to bo ase wo se fa he na eya petrol team no mo nta amfa ho fa he Panko estate wada roma wudi de sen your friend na akwasi Panko estate yeah ona bo se side he fa porte se ba ya obetimi atia prosifo no na so yes a free Belgium or a Pentecost nyina emo say 7 untimi fa okura na anukura o mo de secret church woman bi ye kan wa asema ye nwie okay watro enti em say obeye ho adwuma ma ye mfa nipa ba miensa bi nka ho na yehwe miwura ma chen hello minua ma chen o hello minua ma chen wada roma woteme nka ba cho beto nka miwura ma chen wapom te sen Yami adumo. Yeda nyame ase enti e wonso nsusuye ene wadwen kire wo ho ne sade e koso e. Ba so Panko no ase na mpese me ka. Wada roma no a na me ne wo kan wada roma enti o. Yes na Abdullah enti wada roma. Ya Panko no ase mo no. Sa ya no sa be 2 years na say be 2 half year ma 3 years. Mbo kumbo edi wo. Ye nzongu mo ane mo fe na tongo. Mitie wo pa mira. Hello. Me pa cho mitie wo pa mira. Omukumbo ebi ye fe da tongo. Omukumbo ni wie ye no. Be 2 half year mu ni. Ye titinzongo ha no mo ebi mu se adabraka fayi Panko no fo de bekun no. Ebi mu se tafuko de bekun no. Ebi mu se mozongo fo de bekun no. Enti boys ni de yes ni na no munim dan omukunu se waye dan de enti no omukunu e ba do se de enti na omukunu ususu se de enti no omukunu ta tongo no ai omukunu no de ma de ti e sole ye no ezi boys bi na abekuna to de no zo ozu ye class ni bia and the boys ni de e kosu nyina no omunim se omu class ni jack nyina ho do se na se class ni jack nyina ho honom yes. Let's pick the last caller. Minua Machi. Hello, good morning. Morning, sir. Minua, we didn't be able to free. Papacho, I'm in family and take a. No problem. Yenti Minua. Papacho, who said there are question. I am not penny for Bishop Chiro. Many of us but there, yeah, can hold machine, no move a honor mother. Okay. And the chini. Mene efewa bi enyasem mene efewa nyasem wiyen ono ankasa ye kasa ni ma ba ko mene ba ko neyi ba ko ba ye pe fitero na ofa wo case kan grig na man ba ko jina so wan hwe ya ba ko fori ni pa mi ensan de omo de bewo anti ko na de chi akọ ekris bi ko ekris ni kiri mi so mpanifo demofo mpanifo mienu etwa omo kama maame no ho understand no ko ro office o kiri omo fra mi se commander fra mi se no ko ya o se boy si se udi o maame atemi je no mo twa so kan ni ko ansan ka odi apani ya kasa case ni ye ba ye kwa de ye arrest kwa san kama bango police station so enti ye nuanu mu ne se bi ye ntwe wo but aya na edu media enti ahye kakra so munya no wase mu aya na wachiri ana se bi omo mpani foni bi ni police foni mpani foni bi ye free bia asma me kan ho se me boss se share kire bia me emmo obi adi wadaroma emmo obi adi bambom ne wankasa wakwa ho santi wadaroma oh na me hwe di me ne okasa je ma share commander nso asem penifo mienu enso asese me no okasa oba ye na ye titi to na ona osan ye kokura ho kikiri ba ku mienu miensa
ye gumba ya almost commander from a boy almost my minister and ka wo na umum na di kan be plan afun so di na temti ne man ba ya no mu nyina on hwe wudi na kyerɛ sɛ de yɛde ya no ka no adwuma bi wɔ hɔ a wɔse yɛ ka ho nyɛ saa de yɛ hwehwɛ saa asomdwe ne ma nyɛ saa me na me ka kyerɛw sɛ yɛ mo asoma me no kan ho wo de me wi a mema auditors bi sɛ mo ntumi anforce sɛ ɔmo ma no predie ayɛ adwuma wɔ sɛ bi sɛ Muslimfo no mpanimfo no ne policefoɔ no ntɛm ɛwɔ Muslim panin bi wɔ no ma me mo ne di sɛ ɔmo ko asɛm no kɔ hin fa no munya ko hu ne so ba wɔ sa wo ho ko wura office wo sɛ kim ɛnkɔ ba wo ko afa no bi ntina ma boys no yes and nye bibia ntia o obani eni ntina ma boys ni yes and boys no se ekokokoko enko ba bia enti wan we ya ono mo kaso no munya kata fitewuru na ke oboa because onu se ekwa enko ba bia enti we so no e jana she bola na so yintu ase opani de mu ye ebe ye kwa enti we so no o ka enam pass records binti no o ka we se we so enkosi ba bia anya sa Jenja meka ne sa ne mate de wo kana se but me kyerɛ sɛ de asi nura bi ne nansa ne bi atwam no ɛne de asi ne no ɛnyɛ wonwanwa sɛ yanya de fofora the same answers no one de be nyanya sa odi me ne o ka sim bi ne keep me number ye be say di nkomo akiri ne hye sɛ ye chi nipa koro mo koye sa na ne hye sɛ acha kora bosumi mienu ko bosumi mien sa se kosi ba bi astere me sa me say me papa chow keep me say me oh enya dabraka ne ayi nko a kyese ye me no ka se mamponche ni aboa so sa de ne kora ekoso mamponche ni aboa so sa de ne ekoso me das mamponche aboa so me se sa de ne ekoso o de fa sem ko du mamponche police station si na oni mosem ni nya sem na tena ho na so de kan ho na omomra na mpanifo no be mienu mra nko gina ho no nko guga opani bi ka chi opresi ku wan yo adin so o pia se na ko bi enko bawo yem fa last call na yem fa me das for your time menu ya mache hello menu ya mache menu but o me di me si aka no problem yen tie we den na ekoso menu ya ko bi ka say enkemofo ne ahantefo real pa o ka se kefi tafo to ka no ka sa tafo ne me kai kefi me kai pa de si me kai pa Adea e wo ho anko no adabraka mamponten aboaso the same thing go so enti enye sikiri say the bed den senior say the bed den na sumdu atimi aba ye be ne den killers no so me killers ini bebrebe boys no won to mazi me go there. So we are grow boys omukumu free. Medase. About money store. Medase. Yam fancy senior. Yam fancy. Yam for biabim. And 51 minutes after 8 o'clock. We are say one. Mema ona bo abam with the final messages. But we are say one. Me bonyum bi akyerɛw. Wo de tewaso din ne tie enwumunumu asɛm no. We are say na ye won wo ho. And tisa de wu hunu no. Ewiase aye wo no. Ye tisa de wu hunu no. Wo de tie nwuma me boy. Sa wo ye oba, wo ye bema, wo ye panimu, wo ye wohene, wo ye chiame, wo ye hwan, wo ye sofo, wo ye komfo, wo ye imam, wo ye sofo, wo ye hwan. Wo de tias enwuma me bo no. Me wi a mema wona bo abam na magya ne kwan manakɔ. Na ya to adwuma no so wo ha se with the time 51 minutes after 8 o'clock. Adea Akye Abia adwuma die no. Tis adwuma.
me buy our castle bibi send na ye call lawyers to bar me am MP honorable Vincent Kwasifia okay nti na me fast akonye so na ma congratulate okay mo na me enka na ho na bra abewura bai mu me we gidie se na ho brase na ho fama no onfa saa suban no enya ho brase suban no nyankopon tarachi na onfa ngura saa dwumadi no me da so na bo ya me nshirawo papa abusa wona bo enes owusu ena no pay wodom ye ne a obeboa ye ne nkyerkyeremu ne yakoso no ye nyina ye nkamom na ye betuma ye kamom na ya ena ya na efe nti ya ye nyama na nyefe if it must be done then it must be done very well e was ye ya na was ye ne ye anopay wo hwe me chesika sesi a nti fa phone no ye nim komobi na me nche wo sika sesi a bronya ne ba wo bronya na du na manfo aye sikromu aye se fa phone no sesi a na ye nim komobi na me nche wo sika eno ano no wonabo se ma no besi no wutie de America no a ubenya sika sesi a fa phone no sesi a quick one fa phone na ye nim komo anopai dwumadie bi wo ho aye friend se Sompa sika promo ne a wo beye nie Sompa sika promo no tara one media na emma wo saa opportunity we say twa na ubedi a very simple twa na ubedi as 5 Ghana cedis ubenya bia be 500 300 400 Ghana cedis e de gu bottom na de wo beye nie wo fa wo phone no a wo ho with all respect tie sa wo fa wo phone no a de wo sa wo ye ne say wo fa wo phone no a no na wa code we *256 *256 na wa bo 3 na wa bo hash na wa follow e be lead you to station Sompa television e be lead you to ho Sompa 93.1 FM Sompa 98.9 Sompa Nkranza 90.7 ene tara 1 TV e be lead you edwa kopiemu ho na edu kopiemu ewo ho a as much as you can with 5 Ghana cedis and you be pay ticket no so ya de pay ticket no so pe unya twa eye passive obedi obo se draw no eba na nyame ya adom na wo number no beda so pe ifiri su ya me pay sika no de amount na kire se yankoi na yehwesa de esi ekoro enti hwe ena ekono enti se etoso pe na kese wo ye lucky na number na beda so na kese eye wo number no enti fa phone ne nebo koso anebo draw no na ekoso no enti bosta 256 3 hash enti number no be roll say ya na samanfo guso omo ye enti number no guso say ya ekoso ya de be kanu a ebe gina no na kese wadi enti bosta 256 bof 3 hash na follow edu be duru Sompa TV Sompa 93.1 FM saso na Sompa 98.9 na edu wapiem e wo Sompa 90.7 anatara 1 TV nti won se eroli se ya nipa wadi no ne number no ba be kaso e ka so se sia no wo de ba se me ne be din komo ma frere se masa on sa ka 400 Ghana cedis na 500 Ghana cedis beje wade na se yen send ma passive automatically na beda account na je se wo na wo kro no nti eroli nti watimi aye wo koso na ye bi eye we no eye glorious opportunity a unya sika sesi a bra wote wo dem kura wote wo ka mu anase bia wote wo office ana wote wo ba bi obi atimi de ne ho hyem as 5 Ghana cedis eye very convenient very simple as that no watcha nti number no roll say ya na ekono e be roll say ya nti the number of nipa ejira so na e rolling no de wo ye no se number no kaso na kire say wo na wo damu a wo kono eye *25 *256 3 hash tebe kose ya ma no besi no na kese udam una wokro no twa na wunya twa ya with 5 Ghana cedis as much as you can ubedi yes I said that so yes afa na say afa esi no enti 0530 173 ima fa da kan so me so 0530 173 last day get na media source na ese nipa no nti wa we number kra na think says how me kra da shoot that you man na no ifita wote ha no
So see pray the phone also no. Obi adi kura jaw 0530. Yeah, Kwabena. Ya kasa na make kasa ka me so me de me de ye you. Eso me TV so me TV nge. Ka me try bi. Ma me hwe number no eh why ya. 0530 173309 wadi abirate 0530 173309 wadi abusia eye very simple the can say no wadi kura o wadi kura yem fa ne ne nkomo yem hwai yene ne badi nkomo sesi a wadi 0530 173309 me say what the phone no but star 256 star but star 256 star 3 hash se sia me sorry abu dia bi so ba chebi enti uni problem wadi ebia wa adwe be wo se bia Kwabena me na me bia me boa wadi number nipa wodi ye no ne number no ye 0530 173309 bia ho akere wa no propose ka bia kutwitwa age ho we ja fa na akopa ba mbosia bia me yasi ho 500 Ghana no kwaje ne banka wotua more than 3000 so if you don't know enti wadi aha enti wo so wadi no wada no ye try say be reach number na ye very busy I say work cash out I say work cash na out kra yo yemfa minia mache o yeah yey oba na udi ndi say Pacha from Akye Akye na wo he Pacha mo Kumasi very well Akye wadi wo Pacha unya say 250 2.5 Pacha na ucha say Micha 15 cedis ai na say nyumre de ba bia wu ama wo yeah ya da se wa nyame nshiraw abusia wadi Akye adi me sole ya abudia bi so wa be chebi dare star 256 star 3 hash and one no you are free to go 15 cities with 2.5 Mr. Right hand pay nya bi asanke yako yes it's exactly 5 minutes after 9 o'clock na ya de madwin no eba ene mo messages no ne birthday wishes. Just remember that the Dimpa Natural Health Clinic from say osa abusuo ko nyina no fabra Dimpa Natural Health Clinic from say for osa abusuo ko nyina bra ne yare ka ho bia no faka ho bra e door to door yare no se de sisie bia no ye betu ose de ama wo e de nubra ha manua hini e na eye adwuma. Second floor Willas Towers Decham so Kumase, former office of Dementia Health Insurance Scheme. Dimpa yesna hunya. Just remember that. From was a gastric duodenal. Ni nyina no oye hu adwuma. 0245 118434. Remember say Great Must Be Enterprise Efro was say kasa kesie muntumunu no. Ni nyina hu akwa ni nyina ebi ewo ho. Ba bia ya wo se bia no Chinese tracks ahodwe ni na kwa ni nyina ebi ewo ho. Ade bi e wo ka no ho a wo pe bibia no ebi ewo Great Must Be Enterprise. Na the woman Kumasi Swami Macro opposite Kwesipon Senior High School no Brekum so magazine hono mo a wo. Just remember say sunyan inside magazine e hono so hono mo a Great Must Be Enterprise ba ye ya fe na wo kofa dollars ya kokra ne ma biaba. Just visit them na ko pebi and one simple as that. 0242 633 091 3A Herbal Center se Coco Master Noir and Wadiaba no sisi yade yam tim ani ba bia wona mu bia no mama de se won sabe kabi sisi yade ayam tim na Coco etu ase ebra emabrim. Just remember say Colinac Dani Herbal Misty then Apedank yade no mu a hawo ne ma ne bia eni akiri 3A Herbal Center Coco Master no enu ani 0546 107107 na Integrity Keeper School Efra was say Adea Masuku Yesuku ebi wo school mo very serene environment akoda no bambo eye intact koda no benya ba bia diagro teachers no de eno kwa de mempese mechanic sekura they are well trained teachers o ma ben ya akoda ni hunu akoda no de wa akoda no mu na ya mana babontene ye hu the talent e wa akoda no mu na ya bo akoda no na ya boa na tete no kwampa so ti akoda no ba wie school no de enti e wo se wo de akoda no ko school na school no dance no se obi a wa wie Integrity Keeper School bia no akoda no gina ba bi na wo kasa
o kasama hu Sampa teacher ni na akere na de no nti wo de ne ye de hene no problem so ye boa north behind Senate flat hono IPT nyantre ne ase kwan no so wa then Brema UGC direct opposite to Okes. Very simple as that. A integrity keeper school and Efrel. So for Kwarana Brao, then go 2 second go baby. 0547 107433. Then Tony Sack Electronics Efrel say TV set no fridge air conditioning, washing machine, gas cookers, microwaves, rice cookers, blenders no money adie nyina no brabechi bi wo ho. SD Kara building number 2 very close to Wesley Methodist Church. Tony Sack was it Topapa Prekun. 0244 1192 then 36 na waje so anopay enti eho asem eno no remember say yekodi bronya wonya adwuma mase waso beyese woye oba wotifie ema beba na nka asem ntu wutim say enya adwuma na me amehwe obegya wo ahomache bra dumienu abo fa wonsa ye adwuma wapampam so bibi wo ho ne koton na wo so obenya sika de wo mu nie Bajibi so ne 5G ni biton. Dr. Silas ene Maya no nam kurum. Dr. Silas ene Maya no nam store mu e mountain feature ho. Dr. Silas ene Maya no ye adwuma wo kurum. Uhu se float no etwa de agu. Uhu se car ni etwa mu a gina Dr. Silas mu na de wo pebia no omonye enfama ho. Ye sign ye door to door. Enti o friend number na egu ase no a dodo bi a wo pe no na ya package no smoothly na ye de amane ho. Ye miso and then 5G. We call manager Daniel Hot 21st clinic hot moi ubenya bi PNC Ventures anomanye ubenya bi Mama Estanso ewo Atcom Royal Ventures after the Baptist University ya ewo ebuakwa no ko hono mo a Sabekabi remember say Kwakuchiri Company Limited ewo Eastern Region Koforidua or ko wanso a ubenya biato be bia no so pe miso and then 5G 0544 483392 ana o friend number na iguasie 0246270221 dodo bia o pebia no onsa ebekabi Grace Gift Dr. Grace Bodo is calling was yan cancer say stroke diabetes hypertension what have you ningna no o je wo de afri mu bema wa ye mere wo mpam oyito ne nsam sei no asra ho pasere na ekonani mu no bibia ye simple wo ba wo ho nsam aye den de ma ho ensuo bi gu amasa bi wo ro amo ase no kra na sabi oji sa okope spray ya bi man be spray fie ho something na wontimi describe on kire obi area bi wo hwa wo ho a wontimi nka ho asam nkire mpo wukunu kura afi se eferi ohim school Johnson Kumase off Barakesi Road. Remember say Ebuakwa Koforidua, we are very close to the Gao filling station, and also new Achimota Petroleum Banglo Honum Family Life International School. Dr. Grace Bodo of Grace Gift Herbal Clinic and Efro 0244 126123. And it has so honti susukasa mempa ba wate. And it has so herbal clinic friend the entire also ukonie. Diabetes ni stroke ni hypertension ni prostate ni typhoid ni koko ni infections ahodo nyano. Fakwa ni da so herbal clinic. Dr. Elder Owusu edianimu. Na sa ni ho haw. Efiri wani nton, wani kosua no, wani nachi, wani nanim, wani de fa wadwene mu tirimo homa. It's all about and it has so herbal clinic. Or yet juma de bia Kumase Kwada so estate park and I so Accra Tabola Walako Alaji Janse Honum or Hoya or yet juma Takra de at Port Cortes ya ben Archbishop Potter's guest ho ya bohoya yet juma and it has so ho in God we trust 0596 198884. We are the sciatica expert indeed, there is no doubt about it. 21st clinic in here was he encounter say yare ne so usisi achi fa wo to fa wo sere twamu nankokom e fa wa nantu ho no besi wo na pom ho no e mutimi hyehyw na mu dwaw ti wanti wo nipadua na se a wonte ayare sase e kasa ba akwa ye medepa wo se wanti nipadua na se a wonte ayare sase wonim de hawo a for the 21st clinic anase wonim de hawo kwa so doctor maba mo hwehwe me nipadua no hwehwe me mu de na ha me de na wo ho de na eba na muntu ase mfama me herbal treatment bi betwa de agu and there is assured e be ya wo lab scan papa bi ne twa massage papa bi Kwabena e chana pa meko ho me ma na miemi a me kakra na nipa so de ye geden after a hard day's work also relax ne massage o enti ye betu ose de amount ti resha no so fa ye number na e bia obi wa no outside Kumase ha ho ye branches no all over the place e wo ba bia enti sa wo fa number na egu ase no a ba bia ben wo no ne ya ma direction na wa ba ho no de wo Kumase e ba ya ma wo de wo call pa ko hene ba bia sa na ye adwuma
enti ɛyɛ simple kuma say hwa overseas Alpha Radio nchen ho wo boa se cancer quarters called Jansen remember say Domi Market ye wo ho Sunyane Nkranza Tachiman 21st clinic we are the sciatica expert 0540311311 now Osborne Enterprise I say what the home use and then brand new television set Abba Samsung LG then Philips Osborne Enterprise na Fairway was see hotel for ne ade no mo keka mo ho schools ahodo UK product ahodo pa and what diaba nti obia gitum say Osborne Enterprise there obae wa ma fie ye fe wa ma nika ba fie mesraw utaye say o yire kotwe ne kwa hwe obi da mu a ba enim land hos ne atwa ne tackling from behind they make an what ase be gina free wonsam siesie wo da mu office wo mo oba ne nkora ne nka honom and akora ba school o hwe TV asua de mesraw ebuakwa opposite to the Kodria Junior High School. And then Dr. Mensa, Ashton Honma, taxi rank ho, Osborne Enterprise. Boss, I salute you, sir. 0244 363 663. Remember, sir, Uber Chawanum, ya Chawanum. Obi said Chawanum na fufu sika and top rot. Wabuano, never when it's remu ewo. Boris B, Nakwaji Akokonu emua. Na tabu ne bo ne kon ne chi ne nan ne sere akokɔ ne tompo no awurade a ɛno ba bia wo se bia no ye de bebrɛw anase ba bia wo se bia no oba on sabeka bi na de wo mu ni Bolis B ba ye o me hunu sɛ ya wenam bia amwo ye nipa dua no enti we se no nso so no sabi obi a wo ye kremoni bia no otimi koto be firi sɛ kremoni na ye ho adwuma enti nya haram bia dabi we nya haram enti mesrew akokɔ ne ba bia ya wo pɛ no wodi obetimi afro mo kra se me pa akokɔ no na hasei me pa ma na sisei mo package ma me ɛna wo se e bia wo akire kura na bia na wutwam wo Bantima High Street ho a hwɛ direct opposite Presby Church na wo na ye ho aso ase market ho anso ye ho then baby to say Santase runabout nso ye ne Unity Oil no ye di hwani mu ye ho ɛyi fa na wo pɛ ɛde na wo pɛ poku trading adum ye ho LG More Top High Tech na afɛ so Shell body ho no what Boris B if you nam to gra 0544 444453 0544 444453 na Boris B ajo so Diamond Diagnostical Center Limited Dr. Marina and Dr. Joshua F. liver, kidney, prostate disorder, and also Busu Akuinano. Just visit them. Now, Omunye will enfant free mu. Fibroid no, ye be no come out without any surgery. And ti Nina no Bema ye me won pemua, Sra Braso Besio, Brahmachepa no aswan ye sia. Blah. Kumase and crying. The number no the other friend near Chiro baby was over 0243 176119. Yankwa Ejoso Zongo Johnson. Hona I care Herbal Center so ya juma from Monday up to Saturday. In Kasemo juma no size. Sanso na yawe bia otu ase. Wa de paroni bam no abati tibibo waposo ahoden kra. Rheumatism, general body pains, headache pa ebe free ho. Wa de hepatitis no aba e boa the flow movement of the blood. Now what me akwenim. Remember say Fred Meseba Danny Heba Colinac Misty ne have me. Then so I care. We care about you. So Joso Zongo Johnson. I had a say fee no 0530 288 151 510 0530 288 510. Remember Dr. Abe of Abe Heba Clinic Efra say Tano Swapa Trapa new site. Enti de womunie Bema ye mre won pem pese wo tre wo bema yemu stomach ulcer hernia epilepsy ene wo ho piles menstrual disorders infections ahodo na wo na wo pe ni nyina no ye hu adwuma nkwamwa no wo fom bra ye mpagya mu sickle cell de obi agitum after sickle cell na chi no honhum fa ne honam fam so ye boni sedwie de ye honhum ye kono honhum de ye honam ne ye kono honam ani and you have nothing to lose, nothing to complain than to visit a Bay Herbal Clinic Tano Swapatapa new site honmo 0243 345392 sika sam de ye o sika ye ne science no pema chesika abodia bi muso ba o mesa chesika otu aseka rural bank e fra wo se ade bia wo namu na ye sika sam ye o ha wo a kire wo so bia no fra wo mo no mu ntwatanye wo ahohini nti ne gya bawere sabi nipa wani begu ase de masika ni mu enwu ase de o mu ni emaya ne nam
amba be giska na koto ho de ma ye branches no ba bia Kofi Ase Mampong edwura se pebu akro mabofo macro na afenso so no ba bia nkenken so ne so market nya Dr. Mensa inside Lancer Chemist building no ye ho no ya kire se ye adwuma otu asikan ye tu sikan no boom ne ye twitwa de agyew 0504 842 957 Sompa chede my God my goodness nyam Sompa panie yemfa ye hunhyem adanse de ne de ye bebre me pa chow Sompa nkranza wo be call GCB building Sompa sunwane night market Sompa Kumase we are very close to Nrom Hotel nyemurom Nrom Hotel self-filling station in Chahope afra se no hye di monyam my menom ye papa no makuafo ene ade nyina no bia de ne ho hyem amakunafo na ne gye to he video no ne ade a so lovely ye mo nsere wate ye mfase de enso mafro mu ma da fiase wa mehwe me bana me dada ja wan kata me ho e kom de me no a wo ma aduane de ya na afi no mani matwa o nyame na ebusa wo awurade busa me ne wo mie no wori busa wo nso se wo se ye ne Isaiah nkamom yanka se awurade soma me na mekọ awurade frɛ wo giso e de be ye mmoam kakra ma ye emu anwa ede na wo de ba entoma ede atade mpaboa de na wo de ba bra yen chebi fa wo de be kan ye de ho na mopo kakra bi na wo de to so de amaye ne ubenya kakra to so de amaye ne a me pa cho number no ye 0598 559 802 0598 559 802 Tarawan Media mpa cho din no beba Kennedy Digital Satellite from say TV no size bia won sabeka bi enu achi fridges ahodo machine de pam ade de wode ye adwuma laptops ahodo popcorn machines ahodo ne nyina eye gas ne electric ne nyina won sabeka bi microwaves ahodo iron kettle blenders no any cookers ahodo Kennedy Digital Satellite na airflow me pa cho de wo mu nie Weja old barrier ya ben traffic light no enkran ubenya yen ewo honom ena Kumase so yen krabata no family plaza building first floor ya ben boss FM then Patase Adom house building my first floor ya ben police depot Kennedy Junction Kennedy 0244 385 128 na waje so Dr. Mensa say yen kan kire say yare na free wo na ye si fam kosi wapampam no ni nyina da fabre no waton samun tentan bra waye mere bra awo ma wo de bra wo pesa wo bon ho ban wo de ahaban bon ho ban wo de bra me pa so ye won kran kofodu atakura de sunwane se hwedwena se dun ko na ofen goso eni babia Dr. Mensa ba ye no timide na dwuma eforo nyina ko foles ho no akwa kire wo mo Dr. Mensa ni no challenger 0271 173 551 na Dr. Mensa ajoso yo okay nti ebe ye na agya ho adwuma na Habaso Company Limited efro se be ma waye mre ewo mpam Habaso Company Limited efro se bra waye mre watenka no wo fom ibra ye mbistiw pa be ma waye mre sisi ade ye urade eya wo na tie wode ni krem no nso aba be ma no de fa ba bi kakra ho de me kire be yi wo hawo ne ma ne bia de afiri ho niema bia enkoyi aye niema bia hyehye ba bia ade ya chimenti modi no ho de me kire no wadwene mo do nti Sompa for de ya na me pam asem ye adwuma na mo ma ye mre mo adwene mo nti asam ye boss wala huri ye pese ye kire no agurade Habaso Company Limited nyame nsama no pay na afa so no wode ekwoba mal Mr no so abadwa so a wonya bia obi wo waye mre ene ade waposo nyina tipaye ne ade nyina so no ebefiri ho no mo de akọ na tie ba bia ya wo hye bia no Alaba Kumase ya ye ben Zongo hene ne fie ho no mo a Zongo hene na hemfie ho no mo na aboabo so baba company fie ho no mo a na enkran so new fadama Madina Zongo Junction ye ho no ya kire se ye adwuma nti ebia no number no fra wo mu chefa 0548 666 600 another drone so try the go but mami we answer Kenvero International School Jem Kodano from crèche KG any ade eko Kodano be dia gro kama Kodano atade a wo de se ni free fie koye no obe free sukum ho beba fie no na sana atade ne tie ba bia ya Kodano ko school no wo de ya fa toto we bia o mu ko school no hwade na hwesa Kodano ne manners esitie Akodano camera se bosukum ho no
ukura wuti fie kura wuti monitor akola no sampa me ba no wonam ha odidi wa ha o yesi aduane nso a ye de ma akola no bra nyese bi ayi o aduane ti apo sipita enti woni problem ball akola no bobo bra wose ye tsana de akola na ni je se wode ubako sa school ya homache akola na nwa no se ma meko school kronom kwapra ya ye by wisdom ana kwapra ahemfie no honom a Kinvero International School building up the future and chance ye frefrase na ebum edua enyini a wo chia no a enye yie eso a ene ye chia no mabu be wo tiase 0240 693 720 na wajew so abusua enwo asem eno no draw no second one ese koso ye mpeki na ye nhwe dale sesia just after this draw na mo de me birthday wishes no ede aba yen dale sesia dale star 256 star 3 hash ena ekono yes ena ekono dale quick imafato so quick one dale eko enti number no de be che no te se de enu aba no ye no di hu komo no o dale star 256 star 3 hash ena ekono enti number no ekosa uwura mu a ede obekọ tara 1 TV Sompa 93.1 FM, Sompa 90.7, Sompa 98.9. Now, as much as you can, would you chat with 5 Ghana cedis? Ubedi, and the echo say no, no more can echo say no. Ubogramua, ticket to do now with my Trabian, Utaya Ubedi. The ones we like na machine, it's show number, then you are free to go. 300 Ghana cedis, 2.5, you are free to go with just 5 Ghana cedis. La una wokono, yeah, easy. Kwabena Kesse fidie na mtia kamera da me so a kama twitwa bi o kire hoda da kra je kra de akope football bi kra to star 256 star 3 hash obi adio obi na adie no fa 0597 577 wa wo number no ye 05 producer chiroma me 0597 755 imafa de aka no so me so eba wo ho wadi abusua wakokora eno no nti ima boamie number no ye 05 sanfato so eba miwie ya na se me de mo messages no na eba ne mobile day wishes no ima wontwa bi ma ye nibi ima no wakasa 0597 755 048 wadi 0597 755 why your number me bobo no 048 wadi urade producer won twa be my ni 0597 755 048 wadi adam kra on ekro no wadi kra wadi me say wo dare star 256 star 3 hash. Minua Martin. Hello. Bacho, good morning. Good morning. Now what is saying? Your number is 0597 755 048. No number no. That's right. What you saying? 250. 250. 2.5 and 26. 250. Hey, I know better say Abio. Abia mama. Da me ne munye me boa. Me gensa lo na me. Dabi he. Asem bia ye be ka na fidie we so no enya lo dan ke ye kra nke enye. Wati. Me gensa ya dabi na me se me try ya. Dabi ye no obia ne ha obetimi abaye sane ma me nsane kra. Ukra wo mba. Ukra wo ntimi nti ade bia be ka na ha bia ye jani. Wati. Me da afifa me da afi. Nya me nsira abusua wodam. Producer Imana kasa Yima 0597 755 048 wadi one icon. It's time for your birthday wishes na yankoi abusua yade ma woda die no na na eba Ima wa ready yanko. A special birthday to Blessing Ajay, ya Blessing, a nurse at East London from Murphy Asari. Happy birthday to my wife, Rita Opoku Nyantechiwa, a teacher at State Experimental Basic School, from your husband, Prince Safo. Happy birthday to Juanita Amwaku of
Nkawie National Health Insurance Authority. When there is one farmer, no problem. Happy birthday to Jennifer Ntwadro of Eduraman Rural Bank from your children, Boche and Dansoa. Happy birthday to Vida and Ponsa Jemima from your father, Gabriel Atemuda of Sankore Ahafo. Happy birthday to Reginald Ni Nyante from your father, Nana Ejay Bresson of Ahafo Emim. Happy birthday to Talata of Trinity Assembly of God at Bebiani from Trinity Youth members. Onona can say. Then to happy birthday to Joseph Atakusi of Fumeswa Amount from your brother-in-law Paul Frempong. Happy birthday to Mrs. Josephine Atar Frempong, CEO of Lady J Wings, from your husband Paul Frempong. Abusua enona mode eba yenti edamase enani ho kakra. Oh, quick one. We want peace. Peace o ene yeka ho asem e wo tafo adabraka in the Ashanti region. Quick one.